معاصرین اندیشه میکنند و تفکر میکنند که واقعا هم این گفتهای شما باعثی فکر کردن است و در اطراف اون باز اندیشه های تازه به تازه را بیان کردن ممکن است. خب من اینجا میخوام یک نکته رو ذکر کنم که بعدی قبول قانون و بعد اون که از جانب مجلس عالی جمهوری تاجیکستان این قانون قبول شد و پرزیدنت مملکت سرور دولت جناب اولی امام علی رحمان پیشوای ملت ایران شدند. چندین کتاب‌های جالب انتشار شدند و از جمله یک کتاب تحت عنوان پیشوای ملت امام علی رحمان مجموعه مقاله‌های واقعا هم شخصیت‌های برگزیده کشور انتشار شد. اونجا هم مورخان هم عالمان و عجیبش این که اونجا سیاستمداران اونهایی که در طول تاریخی دوران استقلالیت ما در کنار سرور دولت پرزیدنت کشور بودند، اونها نیز عقیده خودشان گفتند و در همین کتاب یک مقاله خوبی شما انتشار شد تحت عنوان امام علی رحمان و مسائل اندیشه های ملی و شما اندیشه های خودتان پیرامون کتاب تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان بیان کرده اید و من اندیشه میکنم که محوری اساسی همین مقاله شما باز همون هویت ناتکرار، هویت بلند ملی سرور دولت امام علی رحمان است. من میخواستم پیرامون همین مقاله، هدف همین مقاله و مقصد از انشای همین یک اندازه تقریص هم گفتن ممکن، یعنی یک بهاگذاری یک معرخ به کتاب پیشوای ملت است. مرحبا. در حقیقت نامگذاری شدن مقاله به سبب چون مقاله با چنین نام به سبب نبود، زیرا اصلا سرور دولت پیشوای اساسگذاری اندیشه ملی مردم تاجیک در دوره نوین به حساب می‌رود. یعنی اندیشه ملی این پیش از همه به ایده ملی یا که ایدئولوژی سیاسی محسوب می‌بود که این یعنی مجموعه منظم دانش، معرفت، تصورات ملت در مورد طلبات و آرمان‌های که در آن طلبات و آرمان‌های ملت معرفی می‌شود و اندیشه ملی در هر یک مرحله یک رسالت خودش دارد. یعنی اندیشه ملی مردم به وحدت می‌آورد، اندیشه ملی مردم را به جاده‌های سازنده سفربر می‌کند، اندیشه ملی برای پیشگویی کردن آرمان‌های ملت خدمت می‌کند و یکی از خدمت‌های برجسته سرور دولت ما این محض همین نه تنها تشکل بلکه تحول در اندیشه ملی، در ایدئولوژی ملی مردم تاجیک می‌باشد و یکی از تکیه‌گاه با اعتماد و قسمت ترکیبی و عنصر اساسی همین اندیشه ملی در اثرهای سرور دولت، در افکار سرور دولتمون این پیش از همه احیای حافظه تاریخی میباشد و در اثرهای وابسته به تاریخ که پیشوای ملتمون ایجاد نمودند، همین افکار یعنی افکار احیای تاریخی موقع اساس دارد. البته مثلا در سالهای 60 70 80 بسیار اثرهای گویم پرمحتوای تاریخی علمی اوید به تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک انشا شدند و مورد تذکر است که این سالها هم بسیار به حافظه تاریخی و گویم احیای حافظه تاریخی مردم بسیار تاثیر عمیق داشت، ولی محض در دوره استقلالیت و به طفل همین اثرها و اندیشه های سرور دولتمون همین حافظه تاریخی، احیای حافظه تاریخی با خود یک مضمون و محتوای سازنده را کسب نمود و محض همین دوره یعنی دوره سالهای گویم آخر عصر 20 ابتدای عصر 21 دوره همچون یک دوره
инкишофи омӯзишу тадқиқи таъриху фарҳанги халқи тоҷик маҳсуб меёбад. вақте ки мо асарҳои вобаста ба таърих бахшидаи Сарвари Давлатро варақгардон мекунем, дар он бисёр лаҳзаҳои ҳассоси таърихи миллат пеш аз ҳама инъикос ёфтааст ва Сарвари Давлат на танҳо ин марҳилаҳоро меомӯзанд, балки аз нуқтаи назари арзишҳои умумибашарӣ ва умумиллӣ хеле баланд баҳогузорӣ мекунанд ва ҳатто дар бисёр мавридҳо гӯем консепсияи нави таърихиро пешниҳод мекунанд. Масалан, дар мавриди омӯзиши таърихи давраи қадим Сарвари Давлат пешниҳод мекунанд ки мо бояд таърихро аз давраи гӯем каёниён ва пешдодиён омӯзем ва сарчашмаи оғози тамаддуни бунёдкору созандаи мардуми тоҷик маҳз аз ҳамин давра, аз давраҳои қадимтарин оғоз меёбад. ва ҳамин тарз дар мавриди омӯзиши тамаддуни давраи пеш аз исломӣ, масалан дини зардуштия, ҳатто давраи масалан исломӣ ва ҳамин давраҳои гӯем таърихи халқи тоҷик Сарвари Давлат дар асарҳои худ мушкофона хеле ба вай бо тадқиқи чуқури илмӣ баҳогузорӣ мекунанд ки фикр мекунам омӯзиши ин асарҳо барои баланд шудани ҳуввияти миллӣ ва боло рафтани ҳофизаи таърихии мардум мусоидат мекунад. яке аз қисматҳои муҳими андешаи миллӣ ки дар асарҳои Сарвари Давлат инъикос ёфтааст, ин албатта сулҳ, ваҳдат ва инкишофи ҳамин андеша фарҳанги сулҳ мебошад, ки на танҳо фарогири сулҳи дохилӣ аст, балки Сарвари Давлат дар мавриди ба эътидол овардани вазъи ҷаҳонӣ, доир ба муколамаи фарҳангҳо ва ваҳдати тамоми инсоният сухан меронад. Ташаккури бисёр. Хуб, ҳамин китоби пешвои миллат Имом Алӣ Раҳмон воқеан маҷмӯи мақолаҳои олимон, сиёсатмадорон, муаррихона фаро гирифтааст ва вақте ки кас мехонад, ҳар як мутахассис аз нуқтаи назари худаш, аз соҳаи худаш ба фаъолияти Сарвари Давлат баҳогузорӣ кардааст. Ман ҳаминҷа як нукта мехоҳам ёдрас кунам. Масалан, вазири корҳои хориҷии кишвари мо муҳтарам Аслов як нуктаи ҷолиб баён мекунанд ки давлатҳое ҳастанд ки онҳо давлатҳои абарқудрат ҳастанд. хуб, онҳо амвол доранд, мол доранд, нефт доранд, газ доранд, ё баъзе кишварҳое ҳастанд ки онҳо масалан аслиҳаи ҳастаӣ доранд ва дигар чизҳо. онҳо тавассути ҳамин дороҳои ҳангуфти худашон тавонистанд ки дар дунё як мақому манзилати худашонро пайдо кунанд, яъне зӯри худашонро гузаронда бошанд. вале инҷа нағз зикр